Danas ću vam govoriti o novim pravilima menadžmenta u doba društvenih medija. Odnosno, čitavo ove stvari o kojem danas slušate ovdje pričat ću iz malo drugačije perspektive. Ja sam nekih sad već 14-15 godina u internet biznisu. Imali smo prvo web dizajn agenciju, nakon toga smo napravili sajt, odnosno startup koji je kasnije prodat Crnogorskom Telekomu kao dijelu Deutsche Telekom grupe. Posljednje 2 godine sa co-founderima mojim radimo non-profit sajt Digitalizuj me, koji pokušava da pokreće digitalnu zajednicu u Crnoj Gori. Paralelno sa tim, posljednjih 10 godina radim kao asistent na ekonomskom fakultetu, na katedri za menadžment i za strategiju. Tako da prezentacija više vuče na menadžment dio, ali ću pokušati da sve ovo što smo danas pričali predstavim kako se reflektuje na organizaciju. Na početku počet ću sa jednom pričom, odnosno eksperimentom iz biologije. Eksperiment je vrlo jednostavan. Imate kavez, u kavezu stavite 5 majmuna i na sredinu spustite bananu. U trenutku kad se banana spusti, svih 5 majmuna će krenuti na nju. Prvi majmun koji je dotakne, stražar upali crijevo sa vatrogasni šmrk sa vodom i poprska svih 5 majmuna. Kad spustite drugi put bananu, desit će se isto. Treći, četvrti, peti put i u jednom trenutku će majmuni da shvate poruku. Kad spustiš bananu, ne diraš je. Sad stvari postaju interesantne. Izvedete jednog majmuna i ubacite jednog novog. U trenutku kad spustite bananu, ova 4 majmuna ne rade ništa, jer znaju što će da se desi. Međutim, ova jedan se zatrčava da je uzme. Ali, pošto ova 4 znaju da i njih sleduje prskanje hladnom vodom, onda njih 4 pokušavaju da ga spriječe tako što će da ga tepaju. Onda izvedete drugog majmuna, stavite drugog novog. Sad imamo 3 majmuna stara koja sve znaju. Imamo jednog koji je dobio batine, ali ne zna zbog čega. I imamo jednog koji ne zna ništa. Kad spustimo bananu, sva 4 majmuna skaču da biju ovog jednog. Čak i ovaj jedan koji nema pojma zbog čega se to radi. Zamijenite 3., 4., 5. Sad u trenutku imate svih 5 novih majmuna. Kad spustite bananu, niko ne radi ništa. Znači, niko ne pokušava da krene da dohvati bananu. Iako je životinjski instinkt da to urade. Pitanje je zbog čega je to tako. Odgovor je vrlo jednostavan. Zbog toga što od kad su oni tu, to se radi na taj način. Od kad ja znam za sebe, mi to u ovom kavezu radimo tako. Sada pređemo malo na poslovni dio. Uvijek me, dok sam bio klinac, interesovalo zbog čega i smetalo mi je, zbog čega se novine štampaju na ogromnom papiru. Čak i politika beogradska ili kad tata dođe sa puta pa donese Financial Times ili New York Times ili International Herald Tribune, znači to je ovolika novina. Da bi ja kao dijete mogao da pročitam, morao sam da sjednem na pod i da ovako listavam strane. Jedino zašto je taj format bio koristan, to je kad krečite kuću pa da pokrijete parket da ne bi kapalo na parket. Drugo, najnepraktičniji mogući format koji može da postoji. I uvijek sam se pitao zbog čega je to tako. I nisam mogao čak ni na internetu da nađem razlog. Onda sam ljetos imao priliku da slušam jednog profesora strategije iz Holandije koji je postavio isto pitanje. I odgovor je sljedeći. Prije 300 godina u Engleskoj je donešen zakon porez po broju strana novine. Što novina ima više strana, što je deblja, izdavač plaća veći porez. Što novina ima manje strana, što je tanja, izdavač plaća manji porez. Čim je porez uveden, sve novine su vrlo jednostavno reagovale. Povećale su format novine i smanjili broj stranica da bi plaćali manji porez. Napominjem, ovo se je desilo prije 300 godina samo u Engleskoj i nigdje drugo. Što je, da stvar bude još komplikovanija, posle 150 godina taj porez je ukinut. Međutim, novine su nastavile da se štampaju na ogromnom formatu. Čak i u državama koje nikad nisu doživjele taj porez. Zbog čega? Zbog toga što od kad sam ja
u ovom kavezu, mi to radimo tako. Od kad ja radim u ovoj novini, to sve funkcioniše tako. I niko ne postavlja pitanje, ali dobro, zbog čega? Početkom 21. vijeka na čelu britanskog Independenta dolazi novi direktor, kompanija, znači novina je bila u raspadu, totalnom pred gašenjem, i oni želi, odnosno morao je da radikalno promijeni kako novina funkcioniše. Jedna od stvari koju je htio je da promijeni vizualni identitet. Između ostalog da smanji drastično format novine. Kad je to predložio uredništvu, znači ostali 4 majmuna su krenula da ga tuku. Ne možemo da mijenjamo format. Dobro, ali zbog čega? Čitaoci to vole. Pa kako mogu da vole da ovako listaju novine? Kaže, pa navikli su na to. Ali dobro, to nije razlog da je to dobro. Preglednije su novine ako je papir veći. Pa dobro, nisu, nego su manje pregledne. I našli su 1001 razlog zašto da ne promijene format novina. Na kraju on je bio previše svoje glave, odlučio ipak da smanji format novina, smanjuje na ovo što danas imamo standardno. U narednih 10 godina većina novina na čitavom svijetu je prešla na ovaj smanjeni format. Naravno, izuzetak su, kažem, Financial Times i New York Times i još neki koji upravo sad zbog tradicije, da bi se diferencirali, su nastavili da koriste ovaj ogromni format. Sada pređemo još malo bliže na biznis. Ljetos sam na konferenciji u Las Vegasu čuo jedan stravičan, užasan podatak. A to je da svake godine 7000 pacijenata umre zbog toga što je rukopis doktora bio nedovoljno čitak. Znači, sestra ili drugi doktor nisu mogli precizno da pročitaju što piše. Pa ako tamo piše 123,4 jedinica neke inekcije, sestra je pročitala 1234. Ubrizgala je 10 puta veću dozu inekcije i ubila je pacijenta. 7000 ljudi svake godine umre zbog toga. E sad, skoro 90% doktora ima pristup informaciono-komunikacionoj tehnologiji. Znači ima pristup ili računaru, ili tabletu, ili smartfonu. Međutim, manje od 10% u razvijenim državama koristi elektronske recepte. Pitanje je zašto? Ako kući koristite telefon, ako kući koristite laptop, desktop računar, tablet, zašto na poslu to ne radite? Odgovor je isti kao za onih 5 majmuna. Zbog toga što od kad ste vi u toj bolnici, to funkcioniše tako. Kad ste došli, ljekari koji tu rade 10, 20, 30, 40 godina su vam rekli da se recept piše tako. Njima su rekli njihovi. I niko se nije zapitao, pa čekajte, 7000 ljudi pogine zbog naših grešaka. Naš posao je da spašavamo živote, a ne da oduzimamo živote. Sad, na poslovnom svijetu, kako to funkcioniše? Stopa smrtnosti za 10 godina je skoro 50%. To znači do 1999. do 2009. od 500 najvećih kompanija na svijetu, 50% više nije u 500 najvećih. Procjena je, pošto godina još uvijek nije završena, da će od 2003. do kraja 2013. ovaj procenat da poraste na skoro 70%. Što znači da stvari postaju sve teže i teže, a intenzitet promjena sve veći i veći. Ovdje na slajdu vidite neke od giganata na koje sam makar ja u djetinjstvu bio navikao da koristim ili da im se divim, koji više ne postoje. Ili makar ne postoje u obliku u kojem su bili kad smo bili mlađi. Da se stvari samo dodatno komplikuju, pokazuje sljedeći podatak, a to je, uzmete sva bankrotstva u istoriji kapitalizma. 6 najvećih od 10 se desio u posljednjih 5 godina. Znači, čitavi kapitalizam na jednu stranu, posljednjih 5 godina na drugu stranu, 6 najvećih je u posljednjih 10 godina. E sad ovdje vidite intenzitet promjena u samo posljednje 3 godine. Znači, što su Nokia i BlackBerry uspjeli da urade sa svojom tržišnom vrijednošću za svega 3 godine. Znači, Nokia je otprilike nekih 8 puta uspjela da smanji tržišnu vrijednost,
što je genijalan poduhvat, a BlackBerry je čak bio bolji, pa otprilike nekih 9 puta je uspio da uništi vrijednost za akcionare. Kad su Stevenu Ellopu iz Nokije isplatili bonus nakon što je fantastičnim potezima u suštini uništio kompaniju, dobio je bonus za to. Jedan ludi analitičar je izračunao da za svaku milijardu dolara vrijednosti Nokije koju je uništio, on je dobio toliko i toliko stotina hiljada dolara bonus kao nagradu za to što je napravio. E sad, kako je ovo moguće? Moguće je tako što se od stare slave ne živi. Činjenica da ste nekad bili lider, činjenica da ste nekad bili velika kompanija ne znači ništa. Nostalgija nije poslovni model. Znači, to što je važilo nekad, ne važi sigurno danas. MC Hammer u onoj poznatoj pjesmi kaže "You can't touch this". Međutim, kad je tržišno učešće kompanija danas u pitanju, onda važi potpuno drugo pravilo. Znači, you can bet that you can touch this. Otvorio sam sa Charlesom Darwinom, ovo smo svi učili na časovima biologije još u osnovnoj školi, porijeklo vrsta. Darwin je rekao da ne opstaju ni najbrže, ni najbolje, ni najpametnije, ni najljepše, ni najveće životinje, odnosno vrste, nego one koje se najbrže prilagođavaju promjenama. Dinosaurusi su izumrli zbog toga što je došlo do ogromne eksterne promjene na koju jednostavno nisu bili sposobni da se prilagode. Kompanije koje ste vidjeli na prethodnim slajdovima su otprilike prošle kao dinosaurusi. E sad, da li je udar meteora bio extinction level event? Znači, da li je to bio kraj svog živog svijeta na zemlji? Kao što sad pričaju za internet, društvene medije i slično. Nije. Jer da jeste, ni mi danas ne bi ovdje postojali. Znači, postojale su vrste koje su mogle da se prilagode čak i na tako veliki intenzitet promjene. Postoji i danas kompanije koje to uspijevaju. I sad, ovo je bio Darwin, sad što je digitalni darvinizam? Digitalni darvinizam je relativno novi pojam posljednjih, recimo, 5 godina. Brian Solis, analitičar digitalnih medija, je ovim terminom podrazumijeva situaciju u kojoj su promjene u okruženju veće od sposobnosti prosjeka kompanija da se prilagođavaju. Znači, u prosjeku se okruženje brže mijenja nego što se mijenja kompanija. Kad je to situacija, onda znate da je kraj kompanije ili čitave industrije vrlo blizu. Zbog čega je to tako? Zbog toga što današnje kompanije koriste poslovne procese savremene iz 21. vijeka. Međutim, koriste management procese iz 20. vijeka. Ali koriste management principe, filozofiju sa kraja 19. vijeka. Sve ono što su Feo, Taylor pisali, mi i dan danas primjenjujemo. Većinu onoga što je Henry Ford koristio prije 100 godina, mi i dan danas koristimo. Znači, s aspekta principa, ne s aspekta procesa. Znači, to se za ovih 100 godina drastično promijenilo. Sad, 3 osnovne karakteristike svake organizacije i da vidimo kako savremeno okruženje, odnosno internet i generalno društveni mediji utiču na ove 3 stvari. Prva stvar je razlog postojanja, odnosno svrha. Druga stvar je organizaciona struktura i treća je organizacioni proces. Znači, svrha postojanja, razlog zašto kompanija postoji, često može da se dobije na pitanje, kao odgovor na pitanje who will cry when you die? Ko će da plače za tobom kad te više ne bude? Sad, za svakog od nas pojedinačno to možemo relativno jednostavno da odgovorimo. Međutim, pitanje je ko za vašu kompaniju, ko su kupci ili ko je kupac koji će da plače za vama kad vas ne bude? Kome ćete to toliko da falite da ne može da nađe supstitut proizvod za ono što vi pružate? Znači, da li ste se dovoljno diferencirali u odnosu na konkurenciju da bi nekome stvarno falili? Peter Drucker kao najveći strateg menadžmenta u istoriji, najveći mislilac menadžmenta u istoriji, kaže da postoji samo jedna svrha biznisa, a to je da stvori kupca. I zbog toga postoje samo 2 funkcije preduzeća, to su inovacije i marketing. Međutim, Mitch Joel, koji je moj omiljeni digitalni strateg, kaže da danas, zahvaljujući društvenim medijima, kad vidite 2 djevojke kako kupuju, kaže to više nisu 2 djevojke.
to je 3000 ljudi. Jer to se fotografiše, objavljuje na Instagram, tweetuje, šeruje na Facebook, lajkuje, komentariše i tako dalje i tako dalje. Čin kupovine više nije individualni čin, nego grupni. Dragan je pričao o onim digitalnim influencerima, ovo je to u akciji. I to u principu što su djevojke mlađe, to se ovaj broj povećava. U Coca-Coli svi znate koliki procenat prihoda se izdvaja za advertising. Međutim, od nedavno postoji druga filozofija, a to je da bez obzira koliko mi ulažemo, nikad mi nećemo moći da pričamo onoliko moćno o kompaniji, onoliko snažno koliko mogu to da urade naši kupci, zahvaljujući internetu i prvenstveno društvenim medijima. U Lego idu još dalje. Znači, jedna od najinovativnijih kompanija na svijetu, svi je znamo kao omiljenu igračku iz našeg djetinjstva, znamo i po tome što ako ste bili bosi pa ste slučajno nagazili na Lego kockicu, to boli katastrofalno. Direktor Legoa kaže, ja nikad u životu nisam upoznao čovjeka u mojoj kompaniji koji zna o našem proizvodu više od najglupljeg kupca. Ja iskreno u životu nisam upoznao menadžera koji je ovo rekao. Znači, ovo je jedini čovjek koga ja lično znam da je ovo rekao. Obično smo mi koji smo u kompaniji genijalci, a kupci to su neki idioti tamo koje, eto, nažalost, moramo nešto da im prodamo da bi imali od čega da primimo platu. On kaže, ti ljudi su toliko ludi za našim proizvodom da svi oni, bilo ko, zna više o našem proizvodu nego što znamo mi. I više su spremni da šire glas o našem proizvodu nego što to možemo i hoćemo da uradimo mi. Zbog svih ovih promjena koje sam naveo na prethodna 3 slajda, danas umjesto onog Drakerovog, da je svrha biznisa da stvori kupca, važi da je svrha biznisa da stvori kupca koji će da stvara nove kupce. Znači, one 2 djevojke, uspjeli ste po Drakeru da uradite pravu stvar, one kupuju. Ali danas njih 2 potencijalno prave nove kupce. Svi znate kako izgleda tradicionalna organizaciona piramida u kompaniji. Pitanje je samo na kojoj ćete ljestvici od ovoga da se nađete i koliko će od ovoga da vas zakači. Raspon kontrole je broj zaposlenih koje jedan menadžer može da kontroliše. Znači, ovo širina piramide predstavlja raspon kontrole. Prva piramida je raspon kontrole je 4. Kad imate 5., 6., 7., 8. zaposlenog, morate da dodate još jedan nivo. Pa kako kompanija raste, dodajete još po jedan, još po jedan, još po jedan nivo. U drugoj varijanti raspon kontrole je 8, znači duplo više. Što znači da desna piramida, odnosno desna kompanija, ima duplo manje organizacionih nivoa, jer svaki menadžer kontroliše više ljudi. 80-ih godina ovo je dostiglo neke nerealne okvire, tako da ste imali General Electric iz tog vremena koji je imao 50 i nešto organizacionih nivoa. Znači 50 i nešto titula u hijerarhiji od izvršnog direktora do onog posljednjeg zaposlenog. Sad možete da mislite na što liči informacija koja krene od direktora, prođe kroz 50 organizacionih slojeva do radnika, a na što onda liči feedback dok dođe ponovo do direktora. Klasična menadžment nauka smatra da jedan zaposleni može efektivno da kontroliše od 8 do 12 ljudi. Međutim, prije par godina kad sam bio na Lowebu u Parizu, Marisa Mayer, tada potpredsjednik Google-a, danas izvršni direktor Yahoo-a, na pitanje koliki je raspon kontrole u Google-u, ona kaže raspon kontrole je 60. Sad ja u trenutku mislim da nisam dobro čuo, pitate liko oko sebe koliko je rekla, kaže 60. Jedan lik digne ruku i kaže, čekaj, jeste li rekli 60? Kaže, jes. Pa kaže, kako kad je to nemoguće? On kaže, pa jeste, to je nemoguće. Pa kaže, pa zašto onda to radite? Pa upravo zbog toga. I tek nam sad tu nije ništa bilo jasno. Znači, zašto pravite organizacionu strukturu takvu da je nemoguće da menadžer kontroliše zaposlene? Ona kaže, baš zbog toga.
Ako napravimo strukturu u kojoj menadžer može da kontroliše zaposlene, onda posao zavisi od njega i od njegovog kapaciteta. Kad svjesno napravimo strukturu gdje on ne može to više da radi, onda je on prisiljen da prepusti. Znači, to let go. Da pusti zaposlene da rade ono što trebaju da rade. Naravno, onda se postavlja ključno pitanje, a to je što bi trebalo da bude zadatak menadžmenta. Zadatak bi trebalo da bude selekcija i odabir pravih ljudi koji će da rade za vas. Zbog čega? U klasičnom modelu, koji u principu svako od nas poznaje na svojoj koži, imate klasičnu varijantu. Komanduj i kontroliši. Znači, naredio sam ti to i to i poslije ću da provjerim jesi li uradio to. I to u suštini svodi zaposlene u organizaciji na jedan točkić u ogromnom mehanizmu. Znači, na klasične idiote. Ovaj princip koji sam malo prije pomenuo, promoviše drugu filozofiju, a to je trust and track. Znači, vjerujem ti da ćeš da uradiš ono što najbolje znaš i što je najbolje za kompaniju, jer sam te tako regrutovao. Ali pratim ne tvoje ponašanje, nego pratim tvoje rezultate, tvoj učinak. Kod nas u kompanijama se prati sve osim u principu rezultata. Kad je došao na posao, s kim je došao na posao, kad je popio prvu kafu, je li izašao na pauzu, gdje se je parkirao, kako je pogledao kolegu ili koleginicu, kad je izašao i tako dalje i tako dalje. A to jesi li postigao neki rezultat ili nešto, to onako usput. Dok god dovoljno dugo piješ kafu sa šefom i dok god dovoljno dugo kupuješ poklone za njegovu ćerkicu, ljubavnicu ili slično, rezultati će biti ok. Ovdje kaže, radi ti što god hoćeš. Znači, radi što hoćeš, ponašaj se kako hoćeš, opremi kancelariju kako god hoćeš. Znači, ovo je fotografija iz avgusta mjeseca iz Las Vegasa, iz kancelarija Zaposa. Imao sam priliku da upoznam Tony Shea, koji je izvršni direktor Zaposa, i da provedem nekoliko dana u Zaposu. I ovo je dio u kojem sjedi top management. I u jednom trenutku oni mene pitaju i kažu, jesi čuo za open door policy? I ja sav srećan kažem, jesam, to je taman kad sam bio otprilike student, to je neki novi management koncept koji je bio, da ste u principu mogli da dođete kod svog menadžera kad god hoćete, da nema najavljivanja i tako dalje i tako dalje. I on kaže, znači, znaš za to, jel? Kaže, znam. Kaže, mi to ne primjenjujemo. Ja rekao, što rade vi? A rekao, što vi primjenjujete? Kaže, mi primjenjujemo no door policy. I ja u tom trenutku malo razmišljam, vraćam film kroz glavu i kapiram da otkad sam ušao u zgradu, do ovog trenutka stvarno nisam prošao ni kroz jedna jedina vrata. Znači, kompletan working space je potpuno fluid. Ja kažem, pa dobro, ali čekaj, to znači da bilo koji zaposleni može da dođe do stola Tony Shea i da tu stoji priča s njim cijeli dan. On kaže, teorijski da, ali se to u praksi ne dešava. Zbog čega se ne dešava? Zbog pravilnog rekrutmenta. Znači, vi, najgori posao u Zaposu koji možete da radite je da budete agent u call centru. Imate trening besplatan, znači besplatnu obuku za call centar. Kad prođete, znači kad završite obuku za call centar, dobijate keš od kompanije da u istom trenutku napustite. Znači, dobijate pare samo da ne počinjete da radite. Ja ga pitam, pa dobro, koliko je to ljudi, to kad pomenemo ime u Crnoj Gori, mi kažu, daj da idemo svi tamo, to je. I ja pitam njih, pa dobro, koliko je ljudi do sad uzelo keš? On kaže, nije niko. Zbog čega nije niko? Zbog toga što bi to bio indikator da HR menadžer nije uradio svoj posao. Znači, da ste vi prošli 2-3 filtera i da human resource menadžer nije primijetio da ste vi neradnik koji nema nikakav unutrašnji drive da nešto radi, nego ga samo stimulišu pare. Ali zbog toga kad radite u call centru, Kiril se sad neće naljutiti, pošto znam kako izgleda call centar u Studio Moderni, jer moja djevojka je u Crnoj Gori marketing manager u Studio Moderni, to je klasični call centar, kao u Telenoru, kao u Deutsche Telekomu, kao u Studio Moderni. Znači, poenta je da vas stalno zovu da bi vam nešto prodali. I mjeri se na koje ste se zvonjenje javili,
koliko ste dugo držali klijenta na vezi, jeste li mu što prodali, jeste li mu prodali pored onoga što je on htio još nešto. Znači čovjek zone da kupi jastuk, vi kažete da, ali imamo i sjajan set noževa koji ide uz to. Ovi ljudi se obučavaju potpuno drugačije. U nekom od prethodnih panela Nemanja je pomenuo da mjere engagement. I ovi ljudi mjere engagement. Znači mjere engagement u call centru. Nemaš ograničenje koliko će razgovor da traje. Razgovor traje onoliko koliko klijentu treba da bi se osjetio zadovoljan. I ne mjeri se je li razgovor završen prodajom ili nije završen prodajom. Sad, da ne bi ovo izgledalo neka trihagerska varijanta, Zappos je najveći prodavac cipela na svijetu. Njihova poenta jeste da prodaju. Ali ne brutalno, kao što smo mi navikli, nego ovim inbound marketingom o kojem ste imali priliku da čujete. Za kraj primjerene vrlo interesantne kompanije i načine na koji oni posluju. Whole Foods je najveći lanac zdrave organske hrane u čitavoj Americi. Znači, počeo je ekspanziju u Evropu, imate ga i u Londonu. Whole Foods funkcioniše na potpuno decentralizovan način. Što to znači? Što će da se nađe u konkretnoj prodavnici? Odlučuju menadžeri konkretnog odjeljenja. Znači, centrala se ne pita ništa. Šef prodavnice se ne pita ništa. Što će da bude na sektoru za mlijeko, određuje tim ljudi koji radi na sektoru za mlijeko. Što će da bude na sektoru za meso, određuju ljudi koji rade na sektoru za meso. Tako da kad uđete u dva različita Whole Foodsa, čak i u istom gradu, vidite različite proizvode. Naravno, ne 100% različite, ali vidite različite proizvode. Jer lokalni ljudi, lokalni timovi procjene da najbolje znaju što lokalnom kupcu treba. Sad, to kad ispričate na Balkanu, ljudi kažu, pa to je socijalizam. Ogromna je razlika. Razlika je zbog toga što vi primate platu na osnovu učinka. Znači, nemate zagarantovanu platu. Plata vam je vezana za KPIs. A vi ste vezani konkretno za vaše odjeljenje. Koliko vaše odjeljenje napravi, toliko dobijete para. Posebno interesantna varijanta je kako se bira novi zaposleni. Znači, posao sa mlijekom dovoljno naraste, ne možemo više da stižemo, treba nam još jedan čovjek, kako ga biramo? Biramo ga tako što taj čovjek dobije mjesec, 2, 3 probnog rada u odjeljenju za mlijeko. Kad se probni rad završi, onda trenutni tim koji radi u sektoru za mlijeko glasa da li da se taj čovjek primi ili ne. Ne pita se ni direktor prodavnice, ne pita se ni direktor generalni, niko drugi. Pitamo se mi koji ćemo da radimo sa njim nakon toga. Onda naš čovjek kaže, pa dobro, to onda ufatiš vezu kod njih dvojice, trojice da glasaju i to je super. Jeste, samo što njegova plata u narednom periodu zavisi od toga koga je primio. Pa ako primi vas zbog toga što ste mu taksista, frizer, mali od brata i tako dalje, onda direktno već od idućeg mjeseca njegov učinak pada i njegova plata pada. Tako da su zaposleni stimulisani da primaju bolje od sebe. David Ogilvy je rekao, lako je napraviti kompaniju patuljaka. Svaki menadžer primi goreg od sebe zbog svog ega i uskoro kaže bit ćemo kompanija patuljaka. Ali da bi izgradili kompaniju divova, morate da primate boljeg od sebe. U Google to ima vrlo jednostavno pravilo. Svaki zaposleni novi mora da bude bolji, kompetentniji i kvalifikovaniji od prosjeka trenutnog u kompaniji. Sad, ako je ovo trenutni prosjek, kad primite boljeg od sebe, prosjek se povećava. Pa sljedeći mora da bude još bolji, pa se prosjek povećava. Kaže, tako se pravi kompanija divova. Na kraju, Jim Collins je najprodavaniji management autor svih vremena. Znači, 20 i nešto godina je Tom Peters i In Search of Excellence bila najprodavanija knjiga ikad. Jim Collinsova knjiga Built to Last je pretekla.
Built to Last je knjiga koja analizira uspješne kompanije i daje recept kako da vi budete built to last. Znači, kako da ne budete u onih 50% koji će da propane. Kako da ne budete kao onih 5 majmuna koji rade isto ono što su radili kad su došli tu. I novinarka ga jednom prilikom pitala, kaže, pa dobro, što je onda ključ? On kaže, jeste pročitali moju knjigu? Kaže, jesam. Znate koji su principi? Znam. Kaže, svi ti principi u jednoj jedinoj rečenici su ovo. Kaže, ako želite da budete izgrađeni, da trajete, morate od starta da budete projektovani, da se konstantno mijenjate. Znači, što god da je omogućilo vaš uspjeh, ako nastavite isto to, dovešće sigurno do propasti. Znači, if you want to be built to last, you have to be built to change. Hvala.